Toko emas ane di Pekantabanan, buen ada kemalingan. Cani toko pamili ane ngadep perhiasan emas ajak perak dadi sasaran maling. Malingnya ngidang melai bang emas perhiasan ane gelahange kian toko ne. Perhiasan ane titipange teken pelanggane masih milu palinge. Ulian kasus si entu sahroni ane ngelang toko ne rugi nganti 9,5 juta rupiah. Informasi ne di lokasi ngorang pelaku nih ngemaling ulian mongkar plafon toko ane manggo aji triplek. Pas mare buka ke sawetara setengah dase semengan mare tinggaline plafonnya jebol. Polisi masih nyelidikin kejadiannya. Tim Bali Express ngelaporang.